Kaluguran kong kapatad, makatipon tamo po ngeni, kilagyo ning ipa, ampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Ing grasya ning ginutamong Jesucristo, ing lugod na ning Dios ipa, at ing pamakiyagom ning banal na Espiritu mantabi kay kayungan. Kaluguran kong kapatad, kabang pagsadyan tayang pagmasusyan iting misteryo ning lugod ng Kristo, isipan talang eni, aminan at pagkalungkutan ding kasalanan tamo, at madiga po tamo king Ginu, ba nakatamong patawaran ampon pasiknangan. Ginong Jesus, ikang pepakayap karing masakit, Gino pakalulo. Ginong Jesus, ikang mamatawad karing kasalanan, Kristo pakalulo. Ginong Jesus, ikang babyeking sarili mong biyeban, pakayapan mo kami at atdanan sikanan, Gino pakalulo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, iyuli na katamongan sana king biye alanganga. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Dios ning kapayapan, ampon pamamatawad, kang Kristo ing mata sa pari, alinob ging kakarinaning banwa, pigkalam ne kaya kami ing upaya ning meto nga sakripisyo ning kapamayaran. Ipagkalog mo kaya kaming sablaing makakit kaming grasya ng harapan mo, ban makapakyagom kaming lubos king kalis ning kaburyan mo, at makapakisan metong kaming ganap, king makakabos ng kamatayan ning anak mo, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Dinatangla ring Amalekita, at lisuban dala ring Israelita karin king Refidim. Nga nang Moises kan Josue,
Mamili kang mapilon karing lalaki, at bukas puntalan yulat labanan ding Amalekita. Talakad ko king taluktok ning talimundok, kabang tatalnan ke ing tukod, abinye ning Diyos kanako. De patanang Josue itang inutos ng Moises keya, at mekoyang mekilaban karing Amalekita. Kabang Moises, iaaron ampoy ihur, minukyat noman king taluntok ning talimundok. Kabang tatas na lang Moises ding kayang gamat, ding Israelita ila ring manyambut. Dapat potang ibaba na lang Moises ding kayang gamat, ding Amalekita ila naman ding manyambut. Inyang menikal na lo ring gamat ng Moises, kinang walang batong maragol di Aaron at Hur, aapiluklukana, kay bat tinalakad lang mingat ba king siping na, at telan dala ring gamat na balang emi baba. Eralo pepaboren migbaba ring gamat na, angga itang limbog ne ing aldo. At lubos na lang simbot Josue ring Amalekita. Ing amano ning Gino, ing Gino yang sumaop kanako, ing Gino amengawa king banwat yatu. Iyat nakulo ring kakong mata, karing bundok-bundukan, nung nukarin manipatan, ing kakong kasopan. Ing Gino yang sumaop kanako, ing Gino amengawa king banwat yatu. Eno ipahintulot ing mitusod ko, paratiyang makagising ing mimingat keko. Wa ing mimingat king Israel, eya mipaiglip o matudtud man. Ingino yang bante mo, siping mo at siyo ban keka maglwalo. King patingapon ing aldo enaka panasakitan, ni ing bulan kekaban ning kabingyan. Ingatan ako ning Gino, king sablang panganib. Ilisyan ako, king sablang ligalig. Ingatan ako, king kekang pamaglako. Ang gana, king pamagbalik mo, ngeni at king kapelan paman.
Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo kang Timoteo. Manatili ka king katutuan, aabalo mo, at king matibe mong kapanaligan. Balo mo naman nung nino ing meging maestro mo. At manibat ang inyang malatika, balo mo no ring banal akasulatan, aminye kabyasnan keka, at meging dalan king kaligtasan, king kapamilatana, ning pamanalig mo, kang Kristo Jesus. Ding sablang kasulatan, ape payisip na ning Diyos, marigula kasilbiyan, king pamanru, king katutuan, king pamaglaban, king kamalyan, king pamitulid, king maling dapat, at pamanru, king malinis, a pamibiyebe. King uli naniti, ing talusuyo ng Diyos, mirinan niyang kagiwan, at makasadyayo, para king sablang dapat amayap. Maikpit da kang yuyutos, king lagyuning Diyos, at Kristo Jesus amatul, karing mabiye at mete, alang-alang king kayang pamagbalik keti, at pamag-ari, amunan da ko. Ipanaral mo'y nga mano ng Diyos, makapanahon man o ali, manablok ko, mga mano ko, at munyesi ka ng loob, karing tao, at ituro mo lo kambening kapibabatan. Ing amano ning Ginoo. Amano ning Diyos, mabiya at darapatya, paano yata na ing lihim ng buri at isipan ning tao. Ing ginuman tabi ake kayo. Pamamasang iba't king maya pabalita agpangkang San Lucas. Selita ning Jesus karingkayang alagading betong at talimhaga, banituro na lakarela ring sukat lang manalangin at kapilan man miminalub. King meto nga syudad nga ng Jesus at ing meto nga ukom alang takot king Dios at alang alayang gagalangan na tao. King syudad mo ring ita at ing meto nga babahing may balo amaralas pupunta king ukom at parati ng sasabyan sa upanyo ko po king laban ko king kakong kalaban. Eya may bisay ngukom kilubning makabang panahon. Dapot king katataw liyan sinabi na king sarili na agyang alakon takot king Diyos sa tegagalang kaninuman sa upan king manakit katuliran ning babaeng iti. Bantok na nga nanakong pangabalanan magkangasora na ko pa king pamamuntana keti. At nga na ning Ginoo, dimdam yung sinabi na ning maroka hukom. Ngeni ipagkait na kayaning Diyos ing katulira na karetang pinili na amamawos pasaw kaya aldot benge. Eno kaya agad saupan. Sasabyan ko kay kayo, agad-agad nung dinan katuliran. Dapat panyatang ning anak na ning tao. Manakit ya kayang tawong manalig kaya. Keti king yato. Kaluguran kong kapatid,
ing mayap ng balita ning Ginoo. Mayapayabak po kay kayungan. Marimlana naman ne po. Mindilo ko po. Na nalikukutang ko mo ya ko kasi aliko ne po. Kaluguran kong kapatat kaniti pong aldo, deti pong pamamasa tamo, tungkol po king panalangin. Tungkol po king kasalbantayanan. Dungakit tayo po nung makanano yang menalangin ni Moises, ban kanita manyambot lakaring Amalekita, nung makananong ing kasalpantayana ng Pablo, papasa na kang Timoteo, na eyami minalop, potang panaral ning maya pabalita, makapanawon niya manawali, ating ebanghelyo tamong eni, tungkol yaking pamanyal pantaya king Diyos, amakiramdam niya nga pong Ginoo, karing adwanda ring kayang anak. Pero king katatawlyanan ning ebanghelyo, ating niya pong kutangi nga pong Ginoo, nung ingap ing Ginoo nga na, ibiyena kaya kayo, ing katuwiran na mga intulid kaya kayo, potang magbalik ya kaya yung anak na ning tao, manakit ya kayang tawong manalig kaya. Saguli, mga dita naman. Bakit sasabihan na ni nga pong Ginoo karing alagad na ini, mga dino man ding alagad? Naning buri ng sabyan ning kasalpantayanan, o iting kutang. Nanong buri ng sabyan ning sasalpantaya king Diyos. Balata mo kasing pamanyal pantaya king apong Ginoo, tungkulya mo king pamamunta king pisamban, tungkulya mo king pamagserve, tungkulya mo king pamangadi. Makanano tayo po nga encounter mo muning kasalpantayanan, potang baluta mo na makiramdam niya ing Diyos. Buri ng sabyan nung makiramdam niya, maniyad tamo kaya. Nino po keni reng mintang eni, maliban ketang pasalamat laki nga pong Ginoo at tinlangan niya ran ki nga pong Ginoo. Magtasno mo pong gamat, ala ko nga niya ran, na itamo nga, natintamo nga niya ran. Pero baluyo po, nanong klaseng kasalpantayanan ingadwa na ni nga pong Ginoo, aliwa itang kasalpantayanan nakabud ka mo manyad. Nunay itang kasalpantayanan, apotang manyad ka, eme didiktan ing Diyos. Yung problema kasi kaya katamo po tang manyad tamo, didiktan tayo nga pong Ginoo. Halimbawa, itang minta ka na ako, mong bless you ko po. Bakit? Mag-board exam ko po nga na. O namburi mong pangadi ko kay nga pong Ginoo. Pasabihan niyo po kay nga pong Ginoo, buri ko po, take one mo. Ating makanta. Potang manyad tamo king nga pong Ginoo, Lord, buri ko'y biye mo kako'y ni bukas, next week, next month. Nabala mo wari, utusan tayo nga pong Ginoo. Kalaguran kong kapatid, nga duwa ng kasalpantayanan ni nga pong Ginoo kay katamo, yapin itang magtiwala tamo king panahon na. Nagyang pang ene ay bibye ketang panahon tamo, maniwala tamo na ibyene king gustong panahon. At kapilan niya itang panahon na ita, potang panahon na. Inya pining tutong sasalpantaya king Diyos, saliwa mo itang kabudman yan. Nuneto tuglunganing panalangin na king makanini. Lord, o hindi po ingaduan ko keka, pero ibyeme, potang buri mo neng ibye. O iting kasalpantayanan, ating niya nga tiwala, na potang buri na deng ibiyan ni nga pong Ginoo, at potang kaburian ng itang kaburian mo, apin ito. Ning kay kasi atin tamong kaburian, ay naman makakayap kay katamo. Nya ganaganang kaburian tamo, makakayap kay katamo. Nung makanyan pala, dapat pala itang kaburianan ng Diyos, yung pagdulapan tamo. Bakit? Uling balo na ng Diyos, ing makakayap kay katamo. Halimbawa, ating kay katamo, burita mo, mikwalta tamo. O iting kaburian mo, o binyene mo ni nga pong Ginoo, minawa ka biyak yung business mo, nakasinim ba? Meging kang maroka tao. Pero buri mo ita, ing mikwalta. Inya ganaganang burita mo.
makakayap ke katamo. Pero ega na ganang burina ng Diyos, makakayap ke katamo. Nya kaluguran kong kapatado, yan po sana. Tinyapin po po tapong ating magpa-bless board exam ka na ako. Ko po sasabyan keng panalangin kong Ginoo, mi pasarya po sana ali. Ko sasabyan yan. Nya ko po papabless ka ako. Ne po? Bakit nanong sabyan ko, Ginoo? Nung makatudne king panahon mo, at yapi na ining kang kaburian, ibiyeme kaya. Ating ko po kasing kaluguran, apuluya pong beses may exam. Pero kaya po dimdam may reklamo. Pero ketang kapulo, linapit ya po ka na po. Nga na, among, may pasar na ako po. Paneyo ko pong bibless, may babagsak ko, balatan ko po ata, nga napakakone po. Pero baloyo po among nga na, keni pong kapulo, detang siyam, aliwa pa po iting panaunan ng Diyos. Ini pong kapulo nga ini paniwalan ko, o inina ing panahon na ni nga pong Ginoo. O iting mo muna, ing kasal pantayanan, eya magdikta, no na magtiwala yun. Na ing panaya ng kasal pantayanan ng Diyos, yapintang etaya didiktan, no na maniyad tamo, pero panibala tamo kaya, nung kapila na buring ibiye. Kadua, king kaduang pamamasa, dimdam tayo po San Pablo, sasabyana kang Timoteo, Timoteo, ipanaral ming maya pabalita, makapanahon niya manawali, pero nanumaning kaya kang gagawan, pibatan mo yan. Nanumburi na sabyan kang San Pablo kang Timoteo, nanumaning gagawan mo kingapong Ginoo, potang manyad ka kingapong Ginoo, ika namaning manyad, agyang pangating kang gewa para kaya, pibatan mo. Bakit? Ulinge mo dapat pautang alub kin Diyos, ing nano manggagawan mo. At inta mo pong tendensing makanyan, ing kadua, nabala mo, Lord, o ini po yung ngaduan ko, biyaya po ka ako ini, mag-serve na ako man po pisamban, mag-donate na ako man pisamban, sisimba na ako man balang Domingo. At inyang utang alubing Diyos kaya ka. Inyapin po itang kwento ko po niyang nilabasan, ita pong matuwang king meto nga bisitas kem pong angeles, balik-balik ya pong makanyan, lakad-lakad ya, ana ng munta kempas, bulana ng munta king arap. May distract ko king misa ko nga ko kaya rin na po ning misa, belasak po. Lepitang kaya nga kaya, hapo naman ako. Kakitso naman pong magmisa ko, lakad-lakad ko po kem bisitas nga ko, madidistract ko po kaya kayo nga ko. Begi ba't na po ka ko? O among, ita po kasi luklukan ko kay nga rapatin pong makalukluk nga na. Makanyan tamo po po. Potang sisimba tambalami kasa di taluklukan po. O, ay pero among, kasanting na po yung omiliyo. Binola na ako po, po. Bakit po? O, ita po kasi nga omiliyo, sinabi po ring ega na ganang mapamye at magana ka, miraras labanwa. Ikwaye pong ikwain puntuning omili ko. Opo among, kasi po italuklukan king harap, dinonate ke po itakem pisamban nga na. So buri na po sabihan niya namong, dapat nga pong Ginoo, ating ko namang makasadyang luklukan, karin king banwa. May kibat ko po, sabi ko po nanding king omilya ko, ding miraras po banwa, ding magana ka at mapamye. Ko po balo nung miras labanwa, ding mayabang nga kaya. Tsaka kumeko, po. Pahutang alub mo king Diyos, ibibiya mo kayang pisamban. Pahutang alub mo king Diyos, ing nano manggagawan mo para kaya. O wag yang kasimba, Diyos, Agyang mesuywan, mabawas ing ka Diyos sana. Agyang ko paringin, naman mabawas ing ka Diyos sana. Agyang alata mo keti, mawas yang aliwan taong sumuyo kaya, detang magpautang alub. Tandanan nyo po ini. Alayang utang alubing Diyos kay katamo. Ita mo yung ating utang alub kaya. Inyapin nung nano maning gagawan mong kapagalan, nano maning gagawan mo para kaya, musukat pautang alub. Ulinging Diyos, bibiyen ang kailangan tamo.
Bibiyening kaburian tamo, lalong-lalo na, potanging kasalpantayanan tamo, yaman ibat ketang gagawan mo kaya, doon malibatan niya ketang tiwala mo kaya. Kasi nung pautang alub mo kingapong ginuing gagawan mo kaya, po kasalpantayanan nita, business. Bakit? Natural, ating kambing niya kaya, yung buri mo, ibiyen na kaya kayong buri mo. Po makanyan. Yatandanan niyo po yan. Mo pautang alub king Diyos, ing nano manggagawan mo. Inyapin, ing kaduwang ituglong tamo sana kim panalangin tamo, aliwa mo itang Lord, sana po, o ini po yung kayaduanan ko, pero ibiye me po, tamburi mo na yung ibiye. O iting mo muna. Ing kadwa yapin ini. Lord, o hindi po yung panalangin ko, pero agyang may ibiye, simba ko pa mo rin. Lord, o hindi po yung panalangin ko, pero agyang eme po ibiye, mag-serve ko pa mo rin. Lord, masakit ko po. Agyang eyo ko po pakayapan. Kaluguran na kayo po. O iting tutong kasalpantayanan. Na nga mo makabasi, ketang gagawan mo kingapong Ginoo, nune makabasi ya ketang lugod mo kaya. At katatawlian po, o hindi po isisiguraduhan ko kayo. Potanging kasalpantayanan mo iya magdikta. Potanging kasalpantayanan mo iya magpautang alub. Tandanan niyo po ini. Potang makanyan yung kasalpantayanan mo. Agyang may aduan kin Diyos. Ibiyene ka. Agyang sambitlan ning labi mo. Ipagkalub ne ka. Bakit? Uling maragul ing tiwala mo kaya. Manalangin tamo po kaniting misa. Kimpagkaluba na katamong matibe kasalpantayanan. At sana ingkutang na ni nga pong ginuking katatawlianan ng Ebanghelyo nga na manakit ya kayang kasalpantayanan, potang magbalik ya. Nanong klasing kasalpantayanan? Itang kasalpantayanan na magdikta at itang kasalpantayanan magpautang alub king gagawan para king Diyos. Kaluguran tayo, suywan tayo, agyang ipagkalub, ingatuan tamo. Amen. Pasyag tayo po yung kasalpantayanan tamo. Sasalpantaya ko. Iban ka rin magbalik yan naman kiti. Banugom ka rin mabye ang pon mega mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamis sa makding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang miring mete, at king biye alanganga. Maus tamang yan king ipatamong at subanwa, pagtiwalan tayo, karing kikatamong kayadwanan, king ibiye na lasana deti, potang iapi na yung panawuna ating kaburyana. Nga tamang manalangin, Ginoo, pakiramdaman me ing kekang balayan. Ginoo, pakiramdaman me ing kekang balayan. Ginoo, manakit ka sanang kasalpantayanan, King Yato. Ipagkalab mo karing kekang misyonero, ing sikanan, mikalat king Ebanghelyo, anting mayap abalita, makapanawon man o oli, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ban manakit kang kabyasnan busalmi, yalbog me ing kekang balayan, king mensahe ning Ebanghelyo, at karing sariling mong biye, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ban manakit kang lugod busalmi,
Ibyemo inke kang iglesia, ing maragul a kapag malasakitan, karing kalulu, at karing mayna, ipanalangin mi keka o Ginoo. Panmanakit kang katuliran busalmi, ibalik mo ing karapatan din kekang kakaluguran, amani gapu keka, aldot bengi, at dinan mo kami namang tetagan, dapat kaniti, ipanalangin mi keka o Ginoo. Banmanakit kang kapanaligan busalmi, saupan mulo ring mangailangan at siralog, at miyayangat karing matara keka, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ban akit mo inke kang sarili at subusal ding kaluguran mo. Gawan mo kaming komunidad santungan ning kasalpantayanan, ning pamirakayan at pamisan metong, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ngeni aduan tamo ing sarili tang kapagnasan. O malugod na Diyos, sa tibpami o reni po, ring kaya kaming kayadwanan, ding kayadwanan da ring kaya kang anak, adwan mi pong pakiramdaman yun na kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kay kaluguran kong kapatad, maning daon, tamo matanggap, arapaning Diyos, simpang lubos mayupaya. O Diyos, sa ginumi, pagkaluban mo kami sanang timawang pamisip, bara ka nga suiwan karete mo ring kalamame ni Batkeka. King kasaupaning grasya mo, luminis kami sanang lubos karete mo ring banala misteryo, gagampanan mi, king kasuywan bikeka. Itingan puadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi heke kayo. Itas yula ring puso yo. Salamatan tayong ginu, adios tamo. Tunepin karapat dapat ampon matulid sukat ampon makakabos. Ing purian ampon pasalamatan da kakapilan man ampon nukarin manoy pa. Diyos sa malugod ampon maganaka. King pamaylas ampon pangas subli ng mebye timawa na kami bat king pamanalipa ning kasalanan ampon kamatayan. At pigkaluba na kaming dangalan maging lahing pinili. Suging pari banalabalayan balen ay niwi. Numan ka rin ibulalag milaring makapagmulalang dapat mo. Uling king kabat king karalumduman, inawos mo kami papunta king makapagmulala mong sala. Ulinita kang betaring sablang koro ring anghel ning banwa, ngamingan pong pupuri. Ikapin ing banal oy pa, sibol na kaning sablang kabanalan, uli nanitay panigapumi, itugtugming espiritu montimoyng titi pangambon kareting ayin mi, ban pabanalanan at para kay kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pakanitang binging mi pagtaksilan niya, ing ginung Yesus kinwaning tinapi, pepasalamata na kampon pinuri oy pa, piras ning tinapit dinwang ne karing disipulo nat nga na. Kuanan yeti kayungan mangan kayo kaniti. Uling itiyeng katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan ng Ginong Yesus kinwaning kalis. Pasibahay na kang pepasalamatan at pinuri oy pa. At dinwang na iti karing disipulo nat ngana. Kuanan yeti kayo nga at minom kayo kaniti. Huling iti yung kalis ning daya ko. Ing daya ning bayang po na lang hanggang tipan. Ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Ing misteryo ning kasal pantayanan.
Iniyangin ing gaganakan mi mapamakalulungi pa, ing kamatayan ng puning pangas subli ng mebye, daraon mi kay ting tinapi na ning bieting kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kay kayong pepalerian mo kaming matampang talakad arapan mo ampon sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulok king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal Espiritu. Ganakan meway pa yung banal kapulungan mong makalaganap king meto yatu, pan mi ganap ya king lugod, kambe ng Leo ing papami, Florentino ing obispumi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng pepay nawag king pihong kapanayan ing pangas subling mebye, king pakalulo mo'y dalamol at ding sablang miyango na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gaon mo kamingan karapat dapat magkamit king bielanganga, pankambeding mo na Birhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, ding apostol at ding sablang banal, San Agustin at Santa Monica, ami biyebye kalugod-lugod ke kaging ke kabanding panahon, apurian ng pon apaligayanda kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, ipang mayupayang tuto, kagom ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. King mipnong kasalpantayanan, maus tamo king ipa. Ikabos mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasaupaning pakalulo mo bitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan. Ampon mi kabyus kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ampon pagsadian mi, ing panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos mi, i Heso Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, pansinan ming kasalpantayanan ning banala kapulungan mo. Lain ming pamayapan ng ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon magari, manggaman king alanganga. Ing kapayapanan ning Gino, mantabe ke kayungan. Pakita mo po may kakapatadtangan king kapayapan, kapayapan po ke kayungan.
Naluguran kong kapatado ning kordero na ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibietamo yung kasalpantayanan tamo kaya, uling magtiwala tamo kaya at sukat manalig king pakaluluna. Ginoo,
Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, pagkaluban mo kaming pamagparati king pamakinabang mi kareting kalam ning banwa, ba kaming magkamit kasaupan king biyemi keti king yato, at mabiyasang dapat karing makauli kaya kami king ligaya mo nga langanga, itingan puadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Siklod tamo po ngeni para king panalangin, at aklis para king pakalulo king kekatamong bansa. O Ginong Dios, pastol mi, pakiramdaman ming aklis ning balayan mo keti Pilipinas kabang maglakad kami king libis ning karalumduman. Lalapit kami kay kangeni magpakumbaba at magpakalunos. Bala mo tupang meliliya menabuy bat king bangin. Magkapilit kalawat king matbuda sanga, kukulyo pasaw pasaklolo. Iligtas mo kami o ginuling malulumod na kami. Kalupaning mi dadalit king salmo, panamdaman mi karing puso mit sisisit magbitkil. King lulbog na kami kening malala maburak, ala na kami nga pitokluanan pang masyas. Lulunod ning albog ning korupsyon at kasakiman. Pakalupa ning propeta Jeremias sa mikot-kot king talaga. Aminan mi o Ginoo, antimoing panalangin ng barok, uling milikasala katamo laban king Ginoo at etaya pemintuan, at etamo may kiramdam king sinabi na ning Ginoo. Makalunos ng tutuing kabilian mi, ding mapanako pagmayabang daing karelang akamkam mapibandyan, pagparatot dalaring madakal at makabayo rang saken, ding alahas sa milyon pesos sa ulaga, at magpakabsi makiinuman king apunan, kaya laganing pabanwang sweldo ning metong at alapagobra. Ati kami muna man o Diyos, king malatiman o maragul, king pamagkulang, maging kasangkapa na kami ning pangalaganap ning karalumduma ning korupsyon. Potang manabot kaming lagay karing pikser at karing pulis traffic, king pamananggap at pamipakalat king kalaraman at peking balita, king pamananggap donasyon ibat karing korap at papanabuso, king pamanahimik mi busal ning kaya lanostisya, patawaran mo kami o Ginoo, uling pepaboren ming magari, ing dewakan king kaya kaming lipunan. Pakaluluan mo kami o Diyos, uli na ningalang kupas mong lugod. Umeka keni banale espiritu, ibayo ming lupa ning meto yato, ibayo ming puso ning bansami. Pangisnawanan mo kami king tepangan at tetaganlob, bantala kadda kurak king kasakiman at pamanabuso ring kayupayan. At gisingan mo kay kaming sigasig lumingap, magmalasakit, magmasabal sumuyo at lugod alang nanumang kondisyon. Bustan mo ing kaligtasan ding pe kamay na, at alina mo ring pe kamayupaya, ing maging tanda ding pangatao mi. Pagkaluban mo kaming tetagan mitalakad ging metong a Pilipinas, bangat mo king katutuan, katuliran at malasakit. Ginoo, pakaluluan mo kami, Kristo, sagipan mo kami, Banal Espiritu, ibayo mo kami, Birhen de los Remedios, ipanibala ming bansami karing gamat mo. Amen. 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 Lukluk tamo po. Maya payabak po kay katamungan. Third Sunday of the month tamo po ngeni. Atin tamo pong second collection. Ing kasaupan tamo po ngening bulan. Makaparikilya para king World Mission Sunday. O saupya para king misyonero. Apalaganap king maya pabalita king mabilog ayato. Antimurin po, king milabasan na bulan. Ing kasaupan tamo po para karing indigenous people at Veritas Mass Media. Kilubning 5 misa king parokya. May kalikom tamo pong 18,275 pesos. Dagdag tala po ding may likom tamo karing Apolong Chapels nating Sunday Mass, 11,690 pesos. Total collections po, 29,965 pesos. Kadwa po, at ding kapag masusyan tamo po king daratang ka-fiestan, ding sablang banal o Todos Los Santos king November 1, ing parokya tamo po susundo tayo, ing meging kaugalyan tamo, ing Walk of Saints. Ano ka rin agkatantala ding parokyanos, amigayak, o miblas, kalupa ning piblas, ding kaya katang paboritong santo o santa. Atin tamo pong pre-registration, magmula kaya tang October 11 hanggang October 25. At sula po rin kaya katamong altar servers, king arap pasbul mayul tamo para king registration form. King October 25 po,
Atin la pong orientation di nga Mekyabe king Walk of Saints. At king October 31, 3 p.m. naman po maganap ing Walk of Saints. Para king registration form, ang pong aliwang detalye, makipag-ugnayan tamo po karing kikatamong altar servers. Katlo po, ongoing niya po yung registration para karing kumpil tamo, king daratang November 27. Makipag-ugnayan tamo mo po, king kikatang parish secretary, king opisina na ning parokya. King lagyo na po ning kikatamong kura paroko, iamong diksi paras. Babiyeme po yung maragul ming kapasalamatan, karing alangsawa yung suporta at pamanantabe. Ing apong ginuya na pong balang mablas, king kaya kayong ganaka at kalausan loob. At bendisyon na napapusana, ing kaya kayong kapanintunan o kabiyayan. Dakal pong salamat at mayapayabak po. Talakad tamo po. Ing ginuman tabi ake kayo, atin niya kayang dasnan akasalpantayanan ng Diyos po tang magbalik yang pasibayok ing kawakasaning panahon. Sana atin, ing kasalpantayanan tamo kaya, ay taya didiktan king dapat nang gawan dapot manyad tamo. At manano na sana ng etapa utang alub, ing gagawan tamong kasuywan kaya. At bendisyonan na kayo ning Diyos sa lubos mayupaya, kambetering pamilyayo, ingib pa, amponing anak, amponing banale espiritu, ing Eucharistia miyampang ne, umeta nang eni, bipnong kasalpantayanan. Salamat, King Diyos.